Malta, hey guys, it's Steve Aoki. I got some incredible news to share with you. On the 20th of July, I'll be playing at Tomorrowland main stage. And I come to Malta on the 28th to be live on stage for Unite with Tomorrowland with you guys. I can't wait to be back in Malta playing an incredible show with one of my favorite fans in the world. See you soon. Aħbar tajba l dawk li segwu x-xena tal-ispettaklu kif id-DJ Amerikan ta' fama dinija Steve Aoki se jerġa' jkun f'Malta. Wara li sentejn ilu kien fl-Isle of MTV, issa se jkun bħala parti mill-avveniment internazzjonali Tomorrowland. Għal san oħra Malta se tkun qed tospita l-avveniment Unite with Tomorrowland nhar 28 ta' Lulju li fih idoqqu flimkien uħud mill-aqwa DJs tal-mużika elettronika. Il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi laqab b'sodisfazzjon din l-aħbar li għandha ġġib iżjed turisti lejn dan l-avveniment f'Malta. Steve Aoki huwa magħruf għal mod tipiku kif jippreżenta l-mużika tiegħu. Fosthom hemm stennija jekk mhux se jerġa' jwaddab il-kejkijiet kif kien għamel sentejn ilu fuq il-fosos. Intant l-ambaxxatriċi Maltija l-Eurovision Song Contest Christabelle se tkun qed tkanta fin-numru tnax fit-tieni semifinali nhar l-10 ta' Mejju li ġej. Malta se tkun qed tikkompeti f'semifinali meqjus bħala diffiċli. Sadanittant il-kantanta Maltija l-oħra li qed tirrappreżenta lil San Marino, Jessica, se tkun qed tkanta fl-istess semifinali fin-numru 4. Skont id-djar tal-imħatri l-Iżrael għadu l-aktar pajjiż favorit li jirbaħ il-Eurovision f'Mejju li ġej. Il-video mużikali ta' Netta se jissaraw ftit aktar minn 10 miljun darba.